manu ma whanetanga, o whamanuianga le atua o whamanuia i e tātou. Ia vi ia e o ia le nei a fiafi, whātalo whātou tina ngā ruenga, mai se paia lau whainga ruenga, te mā tina mātua o tātou māfuta, te akono ia li ma te mai tai, o ngā li o whanau talavou, o whanau iti o i pepi fou, vi ia le atua tu e tu whātasi o ao, Pati vi ia i le tua. Ta pena leo lo loto e te whawheloa i le mamanu o le anganga pa ia. O ia leo le anganga lu sosuani. Sosuani mai ai tātou. E mai le whaalinga. E mai le malamalama. Ma le tali tonu ia te oi le upo le tua. Ta pena i lau whainga taulanga ne ia fiafi usuina lau le pese. Hallelujah. Tala lo loto. Si ia ia wao ia te ia le nei ia fiafi. Hallelujah. Let it rain. Let it rain. Worthy, worthy, worthy.
worship you in one accord. Let it rain. Let your fire fall. Let your fire fall. Saudi Palawe Papelo Ayatia le Dea Pia. Apena lo loto e Papelo Ayatia. Saudi Palawe Papelo Ayatia le Dea Pia. Apena lo loto e Papelo Ayatia. Yes, Lord, yes, Jesus. Let it Palawa tuleo ile mana ole ngaka kwa your fire fall. Cast out any thought, tear down every stronghold as we worship you in one accord. Let it rain. Let your fire fall. Let it rain. Let your fire fall. Let it rain. Hallelujah. Hallelujah. Give a clap for the Holy Spirit tonight. Hallelujah. He is here. He is here. Hallelujah. Hallelujah. Church, you are in the house of miracles. You are in the house of wonders. You are in the house of deliverance. You are in the house of healing. And let's make a Holy Ghost crazy noise tonight. Hallelujah. Hallelujah. We're gonna count. I'm gonna count. 1, 2, 3. Then we shout a shout of praise. Ready? 1, 2, 3. Hallelujah. Yes, Jesus. Lamb of God. Your word. Your word. Jamai mamoya letua. Jamai mamoya letua na kusia. Ohoya le tupu. Ohoya le li.
ane ya te oe. O le se tasi e te tusa ma oe. Pe ana le ai oe tama. Le se file muyo mato loto. Pe ana le ai oe le se oli oli. Le faola tanga. Tele na wa mato pe pese ai ma mato loto. Fa pe atu fa afetai. Fa afetai. Wa malia mata eba ai. Wa malia mata eba ai. E kalesia. Pese malo loto atoa. Pese malo loto fa afetai. Have a heart of thanksgiving tonight. My fa pe atu tamai. Fa afetai. Yes, Jesus.
afetai lo na soto, wae mama mo o mama, o tama ngalo na na soto Yesu Kristo. Mawala manoa ka te uruai le besi ni siri o na pahia, o na ona soto na whiaka i mafo, afetai oe no tua, lewa ya whaia ya te oe malo ainga, male kale sia, afetai, afetai, thank you Daddy, thank you for who you are, afetai la walofa chomu the voice, afetai la faola tanga, tele na wamo mato, afetai keriso, taulanga na whaia i kale maumia, wamato maangau, wamato mama, wamato samoto, wamato onchos, wamato filemu, wana oe keriso, malangan wenga na whaia maya e ai nukulisa tauro malato. Father, we thank you for the plan. To see how much we go, ele tusi oleola, afetai, ele famo e boy kati oi, tu atu oleola nei, lo ya ele famo e boy ta afetai, mato te sunfa yati yati oi, mato te Lord, we have a place that you have prepared for us. Thank you so much, Father. Thank you for the promise of eternal life. Afetai, and let's say no oi. Father, we want to praise you. We want to glorify you. We want to give you all the praise that is due to you, God. For you are so good. For you are so good. For you are so great. You are marvelous, God. Thank you so much, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Praise you, Jesus. We thank you. We appreciate you, God. We love you. We love you, Jesus. Hallelujah. 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 We are here to praise God. Amen. We are here to praise God. For He is holy. For He is holy. Amen. Amen. I don't know why you're here in this place. Amen. Hallelujah. He is a holy God. He is a holy God. We want to praise you, Jesus, for you are a holy God. Hallelujah. Let's praise Him tonight. Hallelujah. Hallelujah. Holy, 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 holy.
Jesus, blessed Savior, He's worthy to be praised. From the rising of the sun unto the going down of the same, He is worthy. Jesus is worthy. He's worthy to be praised. Glory, 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 glory. Jesus, blessed Savior, He's worthy to be praised. From the rising of the sun unto the going down of the same, He is worthy. Jesus is worthy. He's worthy to be praised. Praise Him, praise Him, praise Him, praise Him. Jesus, blessed Savior, He's worthy to be praised. Worthy to be praised. Your word is sing a new song to Him. Sing a new song to Jesus. Hallelujah. Blessed is the blessed fall. Blessed art you, so blessed fall. Your word, your word. Continue to worship. You are the King of Kings. You are worthy, Lord. You're worthy to be praised. From the rising of the sun until the going down of the same, your name shall be praised. Your name shall be praised. For you are awesome. You are Jehovah Nissi. You are Jehovah Shammah. We declare that you are the Almighty King. You are the King of Kings and the Lord of Lords. Every knee shall bow. Every knee shall bow. Every tongue shall confess that you are the King of Kings. Oil let you are Messiah. Oil let you are for It's how we are to oil living It's how we are to oil Mato fane ne eya te oil. Mato fane ne eya te oil. Oh, there is none like you. You are worthy. You are holy. You are holy. You are holy, Lord. You are the Almighty King. You are Jehovah Elohim. You are Jehovah Rapha. We worship. We give you all the glory. Sing a new song to Him. We worship. Sing a new song to Him. Ekerele hendala. Kororo korara handele. Ikarara handororo. Kirara hendala. Kurara handororo. Irele hendarara. Irolo honkorara. You are worthy, Lord. You are holy. You are holy. You are holy. God Almighty. God Almighty. You are holy. You are holy, God. We worship you. We worship you.
His presence. And I knew this was the place where love abounds. For this is the temple, Jehovah God, abide here. For we are standing in His presence on holy ground. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground. In His presence there is joy beyond measure, and at His feet peace of mind can still be found. And if you have a need, I know He has the answer. Just reach out and claim it, for you are standing on holy ground. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise Jesus now. We are standing in His presence on holy ground.
Sala yelo loto ya te nefia. This is your personal time with Him. It's time for your personal worship. Yes, Father, we worship you. For you are our Savior. And the man you saved has come to worship you. You are our healer. And the man you healed has come to worship you. Jesus, the man you love has come to give you glory. Yes, Father, you are our Savior. You are our healer. We have come to worship you. Worship you, Lord. The man you say has come to worship you. The man you say has come to worship you. Yes, you are our Savior. Hallelujah. Yes, Father. Has come to worship you. The man you saved, The man you saved has come to worship you. you are our healer, our healer. Yes, you are. Yes, has come to worship you. the man you healed, The man you healed has come to worship
Jesus, the ones you love, the ones you love have come to worship you. The ones you love, the ones you love have come to worship you. Yes, Jesus, Savior, the man you saved is here to worship you. Healer, the woman you healed is here to give you glory. Jesus, the man you died for is here to give you honor. Jesus, the one you loved has come to bow down before you. Healer, you are Jehovah Rapha. Yes, you are. Yes, you are. Yahweh is your name. Yes, you are. Yes, you are. Yahweh is your name. Elohim, Jehovah Rapha, Jehovah Shammah, the Almighty King. We bow down and we worship you. Oh my Lord, Ecclesia Neafia, Ecclesia Neemaliwa, Ecclesia Nemalinga Locha Trailing Calabaria, Ecclesia Nefama Loloina, Ecclesia Nefaolaina, Ecclesia Nemoya Lofa my ear. Macho wifuati yate oi. O mea uma mea oi te ma. Na o macho roto whawhetai yate oi. Tu ina tuai la macho tauranga whawhetai nea. Sulai lo wanga lelei ma lo whamao. E le lanu ya macho upu te ma. We want to praise you. We want to give you all the glory that is due to you, God. Our Master, King of Kings and Lord of Lords. Matu papea tama fafitai la wafio mai. Malia o matu loto lo lele malofa mao. There is no other God like you. You are God by yourself. You are elevated above the circle of the earth. There is no other God like you. And it's our prayer tonight that we'll continue to praise you. No matter what I be, no matter what you are. Mato fatolanga yate oe mato fapeata tama siato mato lima, that we will serve no other God, no foreign God, but you, the God, the Creator, the Master of the universe. We honor you, O King. We praise your holy name. We honor you, Father. We honor you, Father. I lift my hands. I lift my hands. To the great I am, to the great I am, to you I
lo pat. Oli oli e lau ina. Hallelujah. Hallelujah. Na te mai le fisuia inga se fa fangu fale nganga to fa fo ita to fa mo mo e le tu le tata fale ngai nai no no tanga mbe o fa ye le fina e mai le manosi le kalesia e tu la e fa wa na misiona fa fo ye le tanga te ma manu le tu na fa ye ai le tanga te le tu yo na lava folinga mai le manosi fa lo tele nai le tanga fa la ina fai lor ma tau tio le tua ma le mana le nganga pa i ho le tua fino i dai loto sui ai tangata ama ai mala mala mo le tua ina ia la tau fai al fina ngalo le tua mala mala mai le tangata i le loto le mafutanga ma le tua sai fuwa le fa lo ngi ai le loto le tangata ai vala wai le tua wa o ye lo a normal le tua fai le tangata se mea no malu le o tatu taro ai anga i mai le lalolangi anga i foi Samoa anga i New Zealand Australia sos faengo le lalolangi se fai lor ma malu le atu ia somo le muli le nei e oi na pongi sama lo loto e me wo ia le si o manga le lalolangi a lotu mau le ma malu le atu e ma fai ona sui al me me le talo ai le ngana le la si tato sota ya tu le si o mango ya le tu o le mamalu la va ia mar si le se mal pa ia se ya fa ai lo mamalu ma ya ngai melon mamalu ina ia fa ia la fina lo mele si lo le wa talo ato le ngana ina ia va la wa yo i lo le tu ye si lo koto lo ma i ke te le halala ma si lo koto ke baba baba siolo vale hotel lo mana ile mamla mai lo mafafa alo mamla mai sio mamla mamla awali ke nana lang ile wa ngana nai o ma papa siolo kotota famla tu ile la sibese koso na mai mai mamla o tuele la lo nao ya na le ngana pa yolo ile temile nei so so yolo ye ma ko ye fali ngam ko to ya te ya o baba baba siolo talo lo kumano le ye lo mato o fanga malolo mato ye ato te talo ina ye swing lo mato lo te ta ina ya mato lo mona ina o lo mato o tua o tua so le ye la o fio lo mato o tua e fe ye sue inga le lo la o mato fata tali atua tu ya tu lo mato o tua o mato baba ya tu la o fio o le talo le lo la le talo o inga talo te ta o le talo finga ma o le talo so lo mato tua le talo ai lo mato tua lo mato lo mato le ai mai lo papa lo kotalo anga le lo Israel lo mato tua ala o ya te a fameo na ye tau lo mato lo ya a wai mo lo mato tua ke lo le la rangi o la bo le tua tas ele I lo mato le tanga tole tua e si o manga le la rangi lo ye le temele le ai famo lo mato
Hallelujah. 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 Oh yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Fatele sa upati ya te ya ne ya fia. Ia oe te mai lo le lei malo fa mao le ne ya fia. O mato fa lo ina lo malu le ne ya fia. Fa fetai lo awai mai le ne ya fia. O lo awai mai le ya fia. O ma fa ya yon mato fa ya me uma le ne ya fia. Ana le sei no oe le ne ya fia. Mato te ne ma fa ya. Ona fa ya me uma. Fa fetai lo malu le ne ya fia. Nga lue mai oele li iei, nene ia fiapu. So yo lava ni wha iuina. Watu mea oma ia tu oea nganga pa ia. Ala langa ni wha nawa le tua ne ia fiapu. Hallelujah, nala mai lalo whautai. Ia le ata to woloa i le tūlai. Ni mafuaanga tūlai ne ia fiapu. Atonu ele to whai loa. O le wha malosi leo i le sifurua, i ma le taulanga. Hallelujah. Ua umana amai le atua manuia ia i tātou. Ua umana fola le atua manuia. Ai o te fia amai le wha malosi nei a fia. A walau wola fawai, ai mai se sifurua i nei a fia. O te fia mai le ke nese le lua sifuruma le lua. A lona fai upu mua. Se yo o le lua. Ke nese lua sifuruma le lua fai upu mua se yo o le lua. E umina mata upu o le afa pupu. Ua mawai ia mea. O na tofa o lea o le tua ia apero amo. Ua whapea mai ia te ia. Apero amoe. O na tali atu le o ia, o au le nei, o no feta la mai le lea o ia te ia. Ina ave lo watali o lo watali e to tas. O le ua pele ia te oe, o isa ako lava. Ma e alu i le nuu o mauria, ma avatu ia te ia, e fai mai ai le taulanga. O le manaonga lea ma le fe au lea le atua na momoli ia apero amo. Ina ia avelo na tali. Na tofo ina apera amo e le atua e ala le ino na tali. E ave fai ale taulanga. Tele taime tofo ina i tātou. Iei taime saunga le muwai, iei taime e le saunga le muwai tonu ainga. Ai on tofo ina apera amo e le atua. Sa iei le usitai o apera amo. Sa usitai fe au ta ua lea mai to tonu mai ta upu lea. O le tangata usitai. O le tangata usitai. A ta usitai le finga ngaro le tua wala au le tua ia ta ua. E ala le ola fo ai mai te furua ia le tua. E ha on ta faia. E ta pena le tua nisi manuia e te le ai mo ia. Na ta pena le tua le tamai mo e osi ia le taulanga. E le iloa apela amo me la tupu. Ai o le whaatua apela amo ma le usitai o apela amo. Na tā pena e le tua le tamai moe. Wa sila le tua le loto apela amo. I le usitai ma wha longo ia te hea. Na wha manuia le tua ina ua tā pena e le tua. O le wha malosi vola ia tā ua nefia. Fia ni apela amo i nefia. Hallelujah. O le ale me pele ia te oe wa sauma oe te fowai nei afia. Wa na pele ia apela amo no na teri. Ai sa ave lava ia apela amo no le usita. Ma le whaatua tua i le atua. Whai mai na tawame turina apela amo. Ia na ngā ruenga. Ina ua ave e ia lona atali o isa ako inuna o whata whai taulanga. Na ta uai o ia o le ami o tonu o le atua.
Na ta ua I fo o ia o le wo le tua. A whaia te mana ta oe o le wo le tua mam. Ia tau si ta ima ta fo hai ma fa tua tua. Whaia lau fo hai. Whaia ma tai tonu o loa tua le tua manuia. Whaia mai lo fa tua I nei afi lau fo hai. Fa manuia le tua I lau fo hai nei tau devi afi. Au fai pese mo tato pese. Tato tungata man malo ya imehuma au mai pule man mana tato teola Yehova oi lo le man malo tato tungata man malo ya imehuma au mai pule man mana tato teola Yehova oi lo le man malo. Whawhetai lo au wai mai nei awhiafi. O mato tutulai nei awhiafi. Si ti atu le fōwai nei awhiafi. Sfuluai ma le taulanga le atua. Ia e lofa, whamanuia, whapaia le fōwai alau whanau nei awhiafi. Whamanuia I ngaruenga, whamanuia I pisinisi. Whese mea awala mai e ne seren. Ia iau whamanuianga le atua. Whamanuia I ainga taitasi o lau e kalesia. O ai foi se wasi ati manei afiafi. Ia iau whamanuianga ia te ia le tua ne afiafi. Wala au whamanuia foi kia kono na tonga nuanga whai. I lea sa ma lea sa. Ai mai se e o lolu firuina nei te reni. E ia le poto mai lau a fia o lea tua e lufi ai. Wala au ia to e ngalua e mai o e nei afiafi. Se o lawa le whauina. Fo ia pelvi inga ia to oi. Ala langa I le kalesia lea tua nei afiafi. Aleluia. Le tua le fes. Haftai le ngapa ia le ngate lea wa ia. A mai ai simple le mo le fes. Ia te aula le ngaka fali le vatu ia te oto. O te whawhitai le ainga le tāpenga ina le sabi. Ia su sa I tasi, ma su sa te tasi. E le mawhai o le whamatala ina le kale nei o le tua. Te le tei me misi ai. Nale tātou o mai e talia. Ai whawhitai le ainga. Au mea tātou te tala. Ha manuia li ainga e masir whanai. Tātou tala. Le tuaro mātou ta mā. Mātou wawaia le gale lei ma le ngā lofa lau fio.
le nei sau linga o le tino ma le tata pa ia oi o lo wala pelo Yesu Kristo. Whawhitai mātou te talo whamalia le ainga ngā lu a mai se ta māma ti la mai se whanau lātou ngā rurue whatamuina le nei sau linga lātou tā penga le nei le asa sā ma le asa sā ia o ta māma mātou te talo le tua whawhitai tele o le a mātou lufu ina wawa lapa ma te toi le tino ma le tata pa ia o lo wala pele Yesu Kristo mātou te talo whamalia la inga te ta amalia le kalisia le whafi o lo rau lava swafo mātou ole mātou wanawa tele Amen au ngālu atu la inga te tai a mawala whamantuha o tāwhi mai lea tātou talia whatasi Be a o ma fau fau loa ngā lele Malofa maoni ia so uma O te mautino ele lo lelei E maua ele lo pana e au maya Ua o oli oli la faola tanga O te oli oli loa lo fatuna Ina ua elilingi mai loa nganga Ua o sawa ia ngai o binga Fafetai Le atu La e matautia Fafetai Lo tama Pea o mawhawhau loa ngā lelei Malofa maoni ia so uma O te mautino ele oia leo lo lelei E maua ai leo lo whana e au maia Ua o oli oli I lau wha o la tanga O te oli oli I loa lo fatuna
Mai le mamoe I ai mamoe se lau tonu na toa. Ai fai mai la na le ngore mamoe tas. Ai fai mai la na tu la le iwa te tonu na toa. Ai na anu sa ili le mamoe le na le lo. Tasi mamoe. Ina walu le sa ili. Lea lava le mea na maua le mamoe. O le mea tā ua lava sa iai. Na ia tu fata. Rona tau au. Hallelujah. Ma whafu wata ia te ia. Le mā moe le se. A whai mai la. Le mā moe le. Ma sili ele o le oli o le. Yesu Kristo I na mo le mā moe. A mā moe iwa sa tonu na toa. E lai titi le. A whai mai. O la fo na fia ile tua. Le mā moe le se. Le tatu te vi ia ile tua. Ia Yesu Kristo. Wana ia sau lama Yesu Kristo sa ili tātou. O tātou mā moe se. E o tātou poto. Wa o tātou noa o whatawile tātou e Yesu Kristo lona lama toto. Wa tātou te noa o Yesu o ilia na ia ofo atu mana soifua. Tongi ola I lama sanga. O tātou na se. Tātou te ni noa se. Ai whawhetai na mo tātou noa mo mauti noa. Tātou tau whawhānu mano o le tua. Nero kura whiwa le tua. Yoane mo mua whaupisi manua. Au e na talia o ia mwhatu tua na tuafa. Mei wa watu e le mania. O taua I latou o whanau o le tua whapena o mā tātou. Ina o talia Yesu. O mea manu whaola. Taua oi, na talia o le tua. Tata te viki le tua, tata whawhitai, a mia tatou, taua tatou o le whanau o le tua. Ni tana noa, e o lama soifua Yesu, na o ai o sa tau. Mea na ia alaga ai whapea, wa oma o taunu, wa whai le mua. Na tonu whare lea whawhi se ngā whawhitai nai le tua. Whawhitai o whasa o roto tātou. Tātou no le loa. Amu toi maua tātou. Ola Yesu Kristo. Tātou talo le whai. Whawhitai le tua mara ukule le whai. Mātou la mau nei no mātou o mā moe le se. Maua maua I mātou o no whatau le toto. Ia o mara Yesu Kristo. Mātou talia man whawhitai. Ia ai oe tamari le whai. Ia o Yesu Kristo lo mātou le ia. Whawhitai le taulaga na e whaia mo mātou. Le wala mea e mei mātou sa le lo. Le utau e mātou o lau whanau. Le itu rāre whiawhi wha. Ie na whanau le whiawhi. O lo rolo whasawha o mātou mole mātou o hawa te le. Amen. 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 Talia le mo whawhitai. Amai, o whaia sa whawhitai le tua. Who am I to sing your praises? Who am I to worship you? Who am I to worship you? Yeah. It's your blood that makes a difference.
so pati whaktaia teia. Awa le lava lo tātou atua. Ora mātou pati whawhetai le ia te oe. Le taulanga nei whaia mo I mātou lo mātou atua. Mātou te whape atu. Ia tūmau atu lava vi inga lo mātou atua. Awai te tau eo lo mea lava I lau o fio. E ia te oe lo mātou atua. Awai mai ia te oe lo mātou atua mea uma. E te whaafo ia tu lava ia te oe. Lo wanga le ia le lo vi inga lo mātou atua. Awai te watasi oe le atua na e whaia le tongi ola. Na e whaia mo tangata o malama. E te mo atu ia te o tama. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. It's a tawiate oe. It's a tawiate oe. It's a tawiate oe. It's a tawiate oe.
Fetalai Maya. Ai o e lo lo fu tatu. Fetalai Maya o elo wali ao falono. Fetalai Maya, Fetalai Maya sue sue maioe ilo uloto o ao maioe ia o faina male poto peio se timu e cho ulu mai feinu ai fa maia tofusi ai e fia ai o lo fina ngalo ia o sabali ai se pati molo watua. Hallelujah. Hallelujah. Bibi pe o macho loto tamai la wafi. Wa macho ilo lo upu e manu ai macho. Wa macho ilo lo upu le ola le ai macho we wa mawa o lo macho tama. Ola macho vala au le afia filene. Talinga fia fa longo I macho I lo feta lai mai. Fa ula macho fa longo. E yo macho fa longo ai le fa longo le poto. E yo macho talia ai au afionga I le afia filene. Wa le mafuanga le ola macho o mai. Se o macho o mai e fa manu ma fa feta yo. E le ngata le se o macho fa fanga ma fa longo. I lo feta lai mai mo I macho le ne afia. Fa ulo tanga tole a fai malaba alo filangalo
Moli moli la upu I fina ngalo maloto lau whanau e mai soi mātou ne nei a fiafi. Na ia mātou la ngona mai a te oe. O e lavo la mātou tamale lei o le te whawhanga iai mātou. I le mea ai e tatau ma le aso ma le aso. Whawhanga i o mātou wanganga ina ia malo losi mātou. E au auna ia te oe. Mātou te tūlai e tali atu I lau fina ngalo. A wā o oe o la mātou atua lei. O le na e wala au iai mātou. Na i o mātou whaiau ngaluenga lei. E vi I ai oe lo mātou atua. Pati pati o mātou lima. Whatala sau vi inga le atua. A wā o oe le mafua anga o mātou o mai. Wa mātou le mai o no se kalesia. Wa leo mātou o mai o no se tangata. A wa mātou o mai o oe o le atua. Na e whai ai mātou. O le pale ali I o au ngaluenga e vi I ai oe. Ina ia mawalunga ina pea lo vi inga e le au. Whamaluia mai lau a fiole nei a fiafi. Whamaluia oe lo mātou atu. Whamaluia I se loto. Whamaluia I se nganga o asia se maire nei a fiafi. Ngā lue oe a nganga paia I o mātou loto ma fina ngalo lau whana. Mātou la ngona ina lau whauunga ma le ngā lue mai o oe nei a fiafi. Lava le vi inga I laua fiota mātou I pati pati o mātou ri. Tele ai so vi inga I lo suafa Jesu Keriso. Ala langa le whanau pele le atu. Amene. Me tere whaatalofa I lo tua oi mai. Say hello to your neighbor. Hallelujah. Aftai e sunga le whaiwhao ia vui. A ma ngā ruru e nei a fiafi. Opportunity to work together with Pastor tonight. A fiafi e nei ia. Whawhiroa I whaatalofa atu I a te oe le soafa manu malo Jesu Keriso. Greetings and welcome in the house of the Lord in the name of our Lord of Jesus Christ. O le soafa leo mawhoi o na tātou o mai le nei a fiafi. This is the only reason why we are here together, because of the name of Jesus. Whaatalofa atua I o lau whaingaluenga le atua I sunga I whaiwhiau langolango. Greetings to all the pastors Mai se o lātou wharitua. and their good ladies, Toa ino mo lātou wharitua. all the elders and their good ladies, Ti a kono e li I mtamaita. deacons and deaconess, Wharitua fo I mo lātou wali. so as their wives and their husbands. Le roa loa le kālesia I tamam tina mātutua. All the elderlies in our church, Ne mā losi o le ngaluenga le atua. young men and young women, E o lava ialo ma whanau. to the youngest in this church. Talofa atu I a te oe le suafa o Jesu Keriso. Greetings again in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Talofa fo I le afiafi nei se ua asiasi mai. So as you are first time to visit tonight, Whai ona tātou whaitaulanga ma. Whaitapua inga whaatasi le nei afiafi. worshiping together tonight, Whawhiroa I whaatalofa atu I a te oe le suafa o Jesu Keriso. greetings and welcome in the house of the Lord in the name of Jesus. Talofa atu fo I paanga ma wo le kālesia. Also welcome all of those worship together with us on the live stream. Whawhiroa I whaatalofa atu le suafa o Jesu Keriso. Greetings in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Tuas whaatalofa le nei afiafi o tātou mātua whaaleanganga. Special greetings and welcome to our spiritual parents. Mātua o le whale. They are the parents of this house. Mai a leuli. Sfoi tina ia Eloi. Senior Pastor Leuli and Falitua Eloi. Tai le atua. Thank God Manuia mana soifua whaafoloa. we see faithfulness of God in their lives, Pe non tātou wheiroa ia I pē I le manuia mai le atua. where we see them every day and worship together with them O na lo nanga le lei malu le whaamaoni. because of the goodness and the faithfulness of God. Fo ia I le vi inga ia te ia. And may his name be glorified. Avelo se patitele mo le atua ni And then nei again, put your hands together and give a hand for the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ai tātou tere ia o I le upo le atua. Before we come to the word of God tonight, Mo mua lava ona o whaafitai atu I mātua o le whale. I have to acknowledge the opportunity to our spiritual parents Le ava no o mwhai on tu ina mai.
for the opportunity to preach Au na ia te oe ale le upo le atua. the word of God to all of you. Se avanoa whaauro. It is a golden opportunity Ua maua e whapena au na ni mga lue nei a fiafi. to stand and to preach the word of God to all of you. O lunga se vi inga o le atua. May God's name be glorified, Manuia o tātou loto e tusa molona fina ngalo. and may his blessings be in all with us tonight. Haleluia ia. A whai o maua po e sumai malau tuspa ia le nei a fiafi. O le a tātou anga ilo le upo le atua. Let's go to the word of God. O le tusa yo elu o lona mta upo e lua. Joel chapter 2, Whai upo e lua sifulu ma le valu. Ma le lua sifulu ma le iwa. 28-29. Muli ane e uino o lilingi fwai lo wanganga I lunga I tangata uma. O na perfeta I leo o tau a talii mo o tau a whawhine. E whai miti o tau toe ina. E I loa wha alinga o tau lelea. O tau o te lilingi whawhoi. Lo wanganga I au auna ma au auna whawhine. I ia o naso. Haleluia. O lea sa tātou whaafongam whaalongolongo I le vai aso na tenei. Last week we heard about the word of God, Whaamanatu I nai le fioifo le nganga pa ia. reminding us of the coming of the Holy Spirit. O wholafolanga ia le atua mo lana whanau. These are the promise of God for all his children. E rei whapeala, e rei whataunuina. God didn't fulfill, God fulfilled his promise there. O lea ua whataunuina na fuafuanga. He fulfilled his promise according to the word of God. Ae sila I le whenga inga tuai le profeta Ioelu. If you look at the prophet Joel, Na fola ia Ioelu le meo le atupu le whenga inga fau. where Joel prophesied what is going to happen in the New Testament. Mea ia na whailoa e le nganga o le atua ia Ioelu. This is what the Holy Spirit revealed to Joel, E ao na whailoa. that it was going to happen. E iai le aso e taunu ai. There will be a day to fulfill it. Lea lana whataunuina I le vaiaso na tenei e peo na tātou whamanatuina. As we heard from last week, we celebrate what was fulfilled on that day, Lea fio ifo le nganga pa ia. the coming of the Holy Spirit, I runga o e whatuatua. Amen. upon each and every one of those who have faith in God. Wa whai maira tala tuspa ia. The Bible says, O aso e ngā tai. in the last days, E hiu na o le lingi fuai lo wanganga. I will pour out my spirit I lunga o tangata uma. upon all people. Tangata uma. All people. Hallelujah. Hallelujah. Le nganga o le atua. E le lingi ifo I lunga o tangata uma lava. The Holy Spirit will pour upon all people. Whai maira o le profeta Ioelu. Ona profeta mai ai lea o tau atali. And then Prophet Joel says, your sons will prophesy Ma o tau afine. and your daughters. E whai miti o tau toe ina. Old men will dream dreams. E I loa whalinga o tau tau le lea. Young men will see visions. Whai mai lor whai upo luas fulmale iwa. O te le lingi I fofoi lo wanganga. And I will pour out my spirit I iau au natane. to all, even my servants Ma au na fine. and my women Hallelujah. servants. Ila vai aso la le san na te antu nei. Last week, as we heard the word of God, Le na whatau nui nai e le ngang e le atua. that is where the word of God has been fulfilled. Hana folanga ia sa fola ina. The promise that was proclaimed from those days. Mai mai leo le mata upu mua al fo upu e valu o le tusi ngaluenga. Acts chapter 1, Leo la au fai tau ina atu le whasamua. Ai peitai o le a maua o tau le mana. Pea I fio ifo le nganga pa ia I lunga ia te o tau. E whai o tau ma mori mau. Ia te au I Yerusalema. Ma iu tai au malava. Ma Samaria. E o lava I tulu inga laulangi. but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about my everywhere, in Jerusalem, throughout Judea, in Samaria, and to the ends of the earth. O le fina ngalo o le atua mo ona tangata.
This is the will of God for all his people. E tatau ana mau e tangata umale mana lea. Every people shall receive this Te power. awhia ifo le anganga pai e lunga ia te When the lato. Holy Spirit comes upon them. Hei peitai sa tatou whawhanga whalongolonga le vai ason tēnei. But what we heard from last week, E toa tela sa whatalitali. there were so many of them that they're waiting, E toa I titi na lato maua. but only few of them receive it. O I whai o la whapenana whaua o se whiau mo tatou I le awhiawhile nei. From there tonight, I will going to continue from that message Pe ai se ana le maua mai e tangata o e na whatalitali. of why people didn't receive that Le mea na whola ina e le atua. what was promised by God. Hallelujah. Hallelujah. Pai mai e lima se lau sa whatali. It says there were 500 of them waiting. Na o se lau lo se fulu na natou maua. Only 120 people receive it. Wheo iei le tolu se lau walu se fulu. What about the 380? E re ialu tele iei se whaamaunga le apostolo. There was no records about them. Mai se o, I la tau na whapenona, whaailoa ma whaatalitali le aso lea e pe ona moli mau iei le tusi o ngaluenga. Especially those people that they were waiting and waiting for that promise. E re tā ua te re I la tau. It wasn't really important Foi wa la tau o ese ma le mea na whola ina e le atu. because they left what God was promised to them to have. Amene. Amen. O se ata foi le nā mō tātou I le awhiawhile nei. That it's symbolic for us tonight. Ma le vai tau le nei. And this time that we O are lo here, tātou iai le vai tau o le whaatalitali. we are in the time of waiting I le whia whālua mai o le. O lo tātou ali o Jesu Keriso. of the coming of our Lord Jesus Ai Christ. le whaatali ma le onsai. If you are not patient to wait, We miss as well. you will miss it Tātou te le maua fo. and you will not reach it. Hallelujah. Amen. Aula se au tū mō tātou I le awhiawhine nei. The theme for tonight, Ia avea oe o se. E nau I le nganga pa ia malona mana. desire and hunger for the power of the Holy Spirit. Ia avea oe o se nau I le nganga pa ia. Desire and hunger for Malona mana. more of the power of the Holy Spirit. E le ai ma se malosi o tātou te mawhai ai ona. Whaatino le au aunanga lea tātou te au aunai. We can't do and we can't serve God with our own strength. Se ata whaataitai o se... Whaataitai foi lea mo lau au aunanga ma lau au aunanga. As an example of how you serve the Lord, O le tupo o tāwita. looking at King David. O le au auna lea na whapenana whailoa e le atua. Ua ia maua tāwita o le atali o Iese e tutusa malona loto. King David, the Bible says, he found David, the person who goes after my heart. Ai whai taula I le tusi e salamu e pe ona tusi e tāwita au amata mai lava le amatanga le tusi mua e o le whai unga. O le If you read through all the Psalms from the chapter 1, O le tele o ana whamaunga po ana tusinga e pe ona moli mau e le nganga pa ia. many of the books that he wrote and recorded, E whaatatau lava I lona loto I le atua. is all about his heart to God Malona nau I a te ia. and his hunger for God. A wawa ia I lo le. Because he knew E le ai se isi o na malosi. he cannot do with his strength, Wa na o le nganga o le atua. only by the power of the Holy Spirit. Ai whai tau whai lai le salamu e fastful ma le lua. If you read through Psalm 42, O le whai upu mua e whai upu e wha. from verse 1 to verse 4, Ma nei e le su e o lau tusi. if you have your Bible, you can turn to Psalm Nei 42. e le tatou whai tau whaatasi ia. Let's read it together. E au ngā fo i e whapena na whaamalosi au ia te oe ma. It's good to encourage you as you read it. Salamu e fastful ma le lua. Whai o maua lau tusi sau no mai amen. Amen. Ia le atua. Ame tātou te rei whai tau whaatasi ai. Kusa o oe la ngā la e. Kusa o lau tala le nā po o lau loto le nā I lo atua I le awhiawhi nei. Tātou whai tau whaatasi ia. Le tuae e whaapea o na naunau o le aila I le vai tawhi. O lo whaapea o na naunau o lo nganga I a te oe. Ua fia inu lo nganga I le atua. O le atua soifua.
O hafe e au te alua tuai i ai loa ai au i luma o le atua. Ua whai au i loi mata ma me ai ao mapo. Au whai mai o i whea e lo watua. O te mā natu i ia mea. O na whaavai ai leo lo loto i te tonu i a te au. A wā sa mātou wō whaatasi ma le tō tele. Ma mātou sāwa vali i le whale o le atua ma le leo fia ma le vi inga. O le tō tele. Fai tau samina. Atu vale ai tōne. Amen. Amen. Kai elu. Le ka fia lu nau e fia fai tau le upo le atua. You love reading the word. 1 to 4 and you go up to 5. Ai fai, o lau fai tau ai rā ma lau wawa ai le mata upu le a. As you see and read the word of God from Psalm 42, Hoi nā lo whaai loa ma iei le loto le tangata e nau. it exactly explained the heart of David, Le loto le tangata e ngā lala. the man who hungry for more of God. E nau I mea whale nganga. He desired for more of E God. nau I le upu le atua. He desired for the word of God. O le tangata e vea le upu le atua mana tau mawhtanga whale nganga. He loves to eat from the word of God. Pei ona tātou whaitau i le fwai upu e lua. As we read from the verse 2, Ua whia inu laua nganga I le atua. I thirst for God, O le atua soifu. the living God. Whai mai le ma le manatu o tāwit. O le mea fo I le tupu I le vaitau le nei ma le savalinga le nei ma le soifuanga le nei. This is exactly happened nowadays. E o mai whaatasi a le whanau a le atua. People have come together, Ai masalo salo a leisi lesi. but question each other. Ai whaitau e le whai upu e tolu. Mai ua whaia o loi mata mau mea ai I le ao ma pō. Day and night I have only tears for food, A o whai mai pēa I la tau. while my enemies continually taunt me, O is whea ea lo atua. where is this God of yours? Ai whai mai whai upu e wha. Verse 4 says, O te mā natu ia mea. my heart is breaking as I remember how it is used to be. O na whaavai vai ai leo lo loto I to tonu I atia. I walked among the crowds of worshippers, Wasa mātou whaatasi martotele. leading to the great procession to the house of God. O te leo lopo e ui ai fo I le whawhita uli leo. I don't know whether you go through the same O e ui problem. ai fo I mawhatianga ia. I don't know whether you go through E the pei same ona whai loa mai le difficulties. fiafle nei. What you hear from tonight, O le ale nau o le tangata I le atua. whatever you hungry for God, E tau ma whai I le lia le laulangi. the devil is also trying his E best tau fia lo loto nau. to stop you from hungry E more, tau fia ma oe mai lo nau I mea whale nganga. to take away you from desiring more of God. Hallelujah. Pei Hallelujah. ona e whai tau ai le fwoi upe wha. As you read verse 4, Mai le tala tupo tavit. David said, Ua whaavai vai lo loto. I pour out my soul within me. I to tonu I atia. A wasa mato whaatasi maritote. I used to go with the multitude. Pei tai. Mai lava le tupo tavit. Lo uangangai. Sea le mea wei whanoa noa. My spirit, why are so sorrow? Mai atu valea I to tonu I atia. Why are you so worried? Ia e wha moe I le atua. Believe and have hope in God, A wā o te toe vivi I atia ia. because you have to praise Him Ona o le whaolatanga mai ona luma. because of the great salvation from Him. A whai o e ui ai foi whawhita uli. If you go through the same problem, O se whamalosi le mo tātou. this is the encouragement for all O of le you ato mo tonight. whai o le whine whawai vai oe. Whatever the devil's trying to lead you Vivi down, ai le atua. have worship God, Whamanua ai le atua. praise God, O la soifua lo atua. because your God is still alive. Hallelujah. Hallelujah. Ia ave oe. You have to be O se nau. someone who hunger I le nganga pa ia malona mana. the Holy Spirit and His power. Ana mea le o tātou nau.
Why are we hungry for that? E ia se mafuanga o le tātou o mai le afiafi nei. Is there a reason why we are here tonight? Yes. E iai le mafuanga. There is a reason. Mafua iona tātou o mai le aso sā ma le aso sā. There is a reason why we always come every Sunday. Awa le fina ngalo leo le atua. Because this is the will of God. Awa le o tātou tuua le mafuta fatasi. So we cannot neglect coming together and worship God. Awa le no fuanga le ai o mai fatasi ai lau fatua tua. This is the reason why all the faithful people come Le together. ingo le atua. The family of O le God, whanaua le atua. children of Se o God, lato whawhetaia le so atua. they can give thanks to O God. leo lo wanga le leipea. Because He is so good Ma wha manuia pea. and His blessing is always upon E you. iai whai le mafuanga o le tātou o mai fatasi. There is also a reason why we come together. Awa o lo tala noa mai le tuse Ioane lo na tau pue wha. Because John chapter 4 said, O lo na fo yupu e luas fu matolu. verse 23, Ia, e la vā pe. Fia whai kau kusi pe langa le walu. O sa kua kul pe pai. Ioane wha. O le fo yupu e luas fu matolu. ai o mai o naso wo nei fo i ai. O e tapua i whamaoni la tau te tapua i le tama i le nganga ma le whamaoni. A wo lo sa ili i le tama i e tapua i whapena i a teia. Amen. Amen. O le mafuanga fo ia le anyo tātou o mai fatasi. This is the reason why we come together. Tātou o mai se o tātou vivi le atua. We come to praise God. Awa o lo sa ili mai le atua. Because God is looking for you. Hallelujah. Hallelujah. O lo sa ili mai le atua i le tapua i atu i a teia. I le anganga a toa ma le whamaoni. God is seeking those who worship Him in truth and in spirit. Ave se pati mo le atua. Give a hand for the Lord tonight. We can feel His presence in this place. E te langona ina le iai o le atua i le fiafi le Lo nei. feafi o ai o ia i le mea nei. He dwell in the presence of His praises. Se a whai e te whātua ma tali tonu i lana upi. If you believe in and faith in God, O lo sa ili mai o ia i ate o. God is seeking for those who worship Him. I le tapua i atu i a teia. Worship Him in truth I le anganga ma le whamaoni. and in spirit. Nā me te re whatalo whai i rotua. Turn to your neighbor and shake a hand. O tā ua le sa ili mai i le atu. God is looking for us. Hallelujah. Hallelujah. Lo sa ili mai le atua pe whape i lau tāpua i atu i a teia i le awhiawhi nei. Amen. God is looking at you, how you worship Him. Hallelujah. Hallelujah. Ai whai taunga tātou whaafonga i le upo le atua e pe ona. Mai pe toa tasi, pe toa lua i tātou le mea e tau ai o ia e iai whatasi fo i mai. Where there is one or two, He is in the midst of that gathering. I le tātou whaingu mela lale ia i o matua ova ma le lua. But there's so many of us, O there are lana more than winga, two. wa tātou talitonu o loo iai whatasi i le atua mai tātou. So that means God is with us. Alo sa ili mai pe whape i lau tāpua inga i le God is awhiawhi looking nei. for how you worship Him. Pe olo e tāpua i fia po le tāpua i whanonoa. Whether you happily worship or you are sad. O le awhiawhi nei ma le whale nei e le mana mia i se tangata whanonoa. We don't need people like that in the Hallelujah. house of God. We Yeah, need sir. joyful people in the house of the Lord. E leo se atua whanonoa le tātou te tāpua iai. We are not serving a sad God. Olo sa ili mai o ia. He is looking for those Po e tāpua i oli. people that worship joyfully. Po e tāpua i whali i le awhiawhi nei e le. Or you are not joyful. Loa ngā ka whali i e saure i whaia santona. You can tell by the way you look. Ai umi la le launga. When I'm going on and on, then I can see exactly how you look like. So se mea, so se vaenga o lo soifua mo lo tātou ola. Every areas of your life, Sa ili mai hei le atua. God is looking at it. E whamaoni lo loto i a teia. Where you are faithful to Him, Po e whamaoni lo sau le te sau ai le awhiawhi where nei. you are faithful to come and worship Him. Ao le whina ngalo le atua mo i tātou. But the will of God for us, O lo sa ili mai o ia. He is seeking those I le tāpua i atu i a teia. worship I le Him nganga atua mo le whamaho. in truth and in spirit. E ai
se mafuanga o saili mai ai le atua. Is there a reason why God is looking? E sautari e se mafuanga o saili mai ai le atua I le tapua ia te ia I le nganga ma atua ma le whamau. What is your answer? Is there a reason why God is seeking for those who worship Him in truth and in spirit? E te ioi ai petele ai ai. Are you agree with it or not? Ave se pati mo le atua. Give a hand for the Lord tonight. Olo e tapua I fia I le afia Yes, nei. you are worshiping Him joyfully. Hallelujah. Amen. Mafuanga. This is the reason O mana o le atua I whao ngawe. God wants to use you. Amen. Amen. Mana o le atua I whao ngawe. God wants to use you. Hei mai le tala. Fo mai o luka I le mata upo e mua ngā luenga fo ipo e vatu. According to Apostle Luke, Ai mau e o tau le mana. you shall receive power Pea fio I fo le nganga paia. when the Holy Spirit comes upon you. I lunga ia te o tau. Upon you. La ngā luenga mua nei. So what is there in the Acts chapter 1? Mai ona perofeta mai ai lea o tau atari I mawhini. And your daughters and your sons shall prophesy. E perofeta atari I mawhini. Yes, your sons and your daughters shall prophesy. Pea lato nau I mea whaleanganga. When they hunger for more of the Holy Spirit. Amen. Amen. A nau le atari ma le awhawhina I mea whaleanganga I pe ona tala noa mai ai le tua. If the sons and daughters hungry for more of E God, whao ngā le tua. God will use E them. whangangana le tua. God will open their mouth and use them Ina whapena ona whao le whina ngalo le tua. so they can reach forth and keep the will of God Le mea o lo whina ngalo I e momoli ai lana upu. to where God wants His word to go. Whai mai la le ngata ina perofeta atari ma awhawhini. Not even the sons and daughters prophesy, Whai miti fo ito I. and all men shall dream dreams. E miti mea o le malo le tua. They dreams of heavenly E things, leo mea o le lalangi le but nei. not the earthly things. Hallelujah. Amen. E whai miti to e ina. All men dream dreams. E whai mai e loa e tau le lea whalinga. Young men see vision. E mawhai ona maua. They can receive it Pea fia inu lau anganga I le tua. when you hungry for God, Pea e ngalala I le tua. when you call upon to E wha God, ina le tua ia te oe. and God will give it to E you tusa malau ngalala. according to the hunger that Tusa you malau have, nau. according to the desire that you have. Hallelujah. Hallelujah. Tātou te maua. We shall receive it. Tātou te maua I le whatua tua. We shall receive it by faith. Awa o le whina ngalo leo le tua. Because this is the will of God. E ta tau ana tātou maua. We must receive Sa it. ia whao ngā iai soifua ma le So ola. God can use you. Oi o le mea whai ngā luenga le tua. You are the weapon in the hand of God Te whatau nu le whina ngalo le tua. to fulfill God's calling. E te mamolia le whina ngalo le So you tua. can give the word of God I le mea lo whina ngalo iai oia. where God wants that word E to o go. iai lana upu. Hallelujah. Sa ili mai le tua. God is seeking for those. Se whanonoanga ia tātou. What is so sad, Sa ili mai le tua e le maua I se when tangata. God is looking about, He can't find it. E sa tātou me whai pēa le maua le tua tātou. What shall we say when God looks but we can't find it? Rewa ina tātou e ala le upo le tua. But now we are taught by the word of God. Rewa tātou whalonga so, whalonga We pēa, always whalonga pēa. hear and hear the word of God. I le tua ma le malasi o lona mana. By God and His power, Tātou te mawhai ai mea uma. that we can do all things. It's about time What all the time? to wake up. It's a time when to lie, mate. Ala mai. Wake up. God wants to use you. Manao let you found O se mea whai ngaluenga I lona ao. as a weapon in His hand, Se ia moli lana talalelei. so He can bring the word of God, Pai o le misiona le kalesia. as our church mission says, Ia tātou o atu ma manu malo ina nia to nganga mo call le and bring tua. people to Jesus Christ, Ia whapena na vi ia i le tua. to glorify God's name. Hallelujah. Hallelujah.
Fina ngalo le nao le atu. This is the will of God. Sa ili mai pe maua se tangata na te whaonga ina. He's looking for people to use for his calling. Nga lue mai le nganga pa ia. The Holy Spirit is working. A le maua. If he can't Le find it, whatali o ia. he can't wait for you. Nga ia ia sa ili. He will look A for le other maua ia places. tatou. If he can't find it here, Tatou te tiu e toi whatali e le toi a fio mai. we will never again see him Awa coming misi lo tatou abri. because we miss our Ai opportunity. whawhetai le tua. But we thank God. We can feel his presence in this place. Ngana lona whetalai o tatou lo. We hear the speaking of God to our hearts Hawai whama oni o ia. because he is faithful. Hallelujah. Hallelujah. Na ole atu ai whaonga oi. God is willing to use you. Mai e whai fo i outou ma mori mau. You shall be witnesses I a te ia. to him I Jerusalem. in Jerusalem, I Utaia. Judea, O Samaria. and Samaria I o lava I tulu ingo le lola. until the end of the world. Mori mau mo Yesu. Witness for Jesus. Tā lai Yesu. Proclaim Jesus. Whai loa lona matautia ma lona siri siri ese. Manifest his power and his mighty. Aua e te aungata. Aua fo i o te musua. Don't be lazy. Wale pai e. Maua le awa noa whaonga. Opportunity, use it. O tātou o mea whaingaluenga le atua. We are the weapons in the hand of God. Tātou te tala ia lona whinangalo. So we can proclaim, Tātou te mori The mau will I mea of wa God. ia whaia. witness about the goodness of God. Tau lona le lei mo lona whamaon. Proclaim his faithfulness and his goodness. O le whinangalo le atua. The will of God. Ia malama lama le lalolangi uma. People shall know and understand. Ia o tangata uma I le salamo. There's all people that can be repent. Wai le ai lava se tasi na fia mai e maliu. No one come and died. Wana o ia. Only him. Mea foi lea o lo nau ai o ia. That is why he is looking Ia toi mafuta ma le tangata. to fellowship with Na mafu ai o na maliu. the man that he died for, Pe yo oe mau. like you and I. Amen. Amen. O whamangalo ina I tātou. We are forgiven O no le mano le toto Yesu. because of the power of the blood of Jesus. O mangalo I tātou I le mano lo na toto. We are forgiven by the blood of O Jesus. tau ami o tonu ina I tātou. We are called righteous. Tātou lea wa mawhai o na whaonga e le atua. We are, God use us A wa wa tātou tari tonu I lo na maliu. because we believe in his power Ma whātua tua I lo na mana. and faith in him. Hallelujah. Hallelujah. Na te riringi mai lo na nganga I lunga o tangata. He will pour out his spirit upon you. Hallelujah. E eira le taimi e. Le wa whaonga I o e le atua. There is a time that God is using you, Ai ai foi taimi e. Sau ai foi le li o laulang. and there will also be a time that the devil is coming, Whaami mita oi. making you proud. Amen. E ai kai mea mi mika I le kangaka. There is a time that you be proud, Ma whaamawalunga I le tangata. and you become pride, Whaapea ai o sona malosi le thinking wa that mwhai. you do it on your strength. Because of you can do it. Pitai. But E le ai se malosi o le tangata. we have nothing, Wa na o le anganga o le atu. only by the power of the Spirit. Tala le le atua I a seru paperu. This is the word of God to Zerubbabel. Fetala ai le atua le profeta o Sakaria. As God spoke to prophet Zechariah, E pe ona iei le mta upo e whaal tusi a Sakaria. according to Zechariah chapter 4, A le foi upo e ono. verse 6. Tali mai o ia. O tali mai o ia ua whai mai ia te au. O lo whapea mai o a fionga le. O lo whapea mai o le a fionga le nei a le li. Ia seru paperu. O lo whapea mai. E le o le fita fita.
E leo le malosi, a o lo wanganga, ua whetalai mai a Yehova. Amen. E ei tangata e mawhai o na lato whaia le ngaluenga. Ma whao Sofia fo i lea le nganga le angai. Totoa i le nganga o le wha maualunga. Some people can do, and Amen. sometimes the evil spirit, attack them. Then they have the pride coming out of them. O le nganga le matua te tea i ai o le atua. And this is the spirit that God O rejected. le se nganga mai le atua. This is not from the Holy Spirit, A wa o le atua e te tea i le wha maualunga. because God rejected the pride, Ai whiwa i ma le wha maualalo. but He walks with the humble. Amen. Amen. A whaunga ina o e le atua. When God uses you, Aua nei e mita lava i se meta. don't ever take it pride. Aua nei e manatu o lo malosi po lo malosi. Don't think that you can do it on your own. Ai whapeifo. But you can say to Ana yourself, lese noa le nganga o le atua malona mana. because of the power of the Holy Spirit, Le mawhaia o na whaia o se ngaruenga. that is why we can do the Word of God. Ona ngona ia na o ia seru paperu. This is what Zerubbabel did. E o tau mawhai e fausia le malumalu o le atua. When he was trying to build the temple of God, Ma nei ale manatu. it was a good thinking, E peitai. but O whaavaivai loto. he had a weak heart. Amen. Ua vele wala aua le atua mele o nanga o se maunga ia te i latou. It is like a mountain O se to him, whawhitauli ia te i a latou. big problem to him. Ua le mawhai ai. Mai leo le tala le atua. This is Sakaria. Whailo ia se rupa peru e leo le fita. E leo le malosi. God spoke to them. It is not by force, nor by strength, Lo wanganga. but by the Spirit of the O Lord, le nganga o le atua. the Spirit of God, Whetara ia Yehova. as the word says. E leo le fita. E leo le malosi. Not by power, not by force, O but le by nganga o le strength, atua. but by the Spirit of the Lord. Whai o whaunga o e le atua. If God is using you, Whaamoe i le atua. believe and have faith in God. Ma le malosi o lona mana. Believe in the power of the Holy Spirit, E manui ai lau au nanga. that will be success in what you're doing for the Lord. Hallelujah. A whai e whaunga ina o e le atua. If God is using you, Wala au i le atua. call unto God. E te re wala au na o se tasi se aso. You're not called unto God only one E day, te wala au i taimi uma. every time, O aso uma. every E day, te soifu ai mo wola. while you are living. Tātou this te life. mana mi ale nganga pai o We le need the atua. power of E the pe Holy soa Spirit soani ai tātou. to help E us, wha malosi au i ai to tātou. strengthen E us, tai tai tātou. to lead E us, whai loi ai to tātou. reveal to Le us mea lo fina ngalo ai ai le the atua. will of God for us. Le mawhai o tātou fofonga mamata o tātou tino. Our mouth and our eyes cannot do it. O na tātou vava ai le mea o loo a ngai mai ai le ali o lolang. What we can see, what the devil is trying to do. Hae whalango lango i la nganga paia malona mana. If you lean unto God and His power, Na te whai loa i a te oe. He will reveal it to you. Mai te tango sao i le au penga. You have to catch the right weapon E tatau o na wha umati ai. that you can use it to Amen. kill the devil. Hallelujah. Hallelujah. Ai wha mau moe lo malosi, malo malosi. If you rely on your own strength, Ai wha mau moe lo poto malo if you malamalama. rely on your own understanding, Fiu le ka le si e tu e whatari tau. church will hardly see you again O vai vai tau. because you're getting weak. Ai sea. Whaunga le mafau. Because we're using our mind, Whaunga le malosi. our strength, E re o le maso. not by force, E re o le malosi. not by power, Ai ma o le nganga o le atua. but the Spirit of the Lord. Hallelujah. O le nganga o le atua. The Spirit of God Tātou te mawhai ai mea uma. enables us to do everything. Mei ina ua whaawhainga tā ia se rupa peru ma le nu o le atua na toi whausia le malumana. When it was getting harder for them to rebuild the temple of God, E re i mawhai ai le
whamalosi au ale atu. God keep encouraging them. Mai leo whai upo se furu. Verse 10 says, E mata upu lava le whao le tusi o Sakaria. a wapo ai e wa ino i le aso o mea iti. Lātou te fia ina ua lātou wā ai le fua whātau tau le limo seru pāpelu. O i lātou nei e fitu, o fofonga o Iova, i lātou, o whetau whetuli ai, i le lalolangi uma. Hallelujah. Vai mai po ai e a se wa ino i le aso mea iti. Hallelujah. O le vai a seru pāpelu ma i lātou ia. E le o se aso mea titele le aso lea. By the way they look, it's not a big day for them, O aso ao mea iti. Amen. or just a minor things to their sight. Ke reo fo o masangi e tātou Samoa. We get used of this kind of thing. Se vanga nao aso mea titele. Only when there's a big occasion come, E vai e tau whao fiofi. then you can see people all coming, hardly find any sick, Amen. Mai se aso whainga ai. Amen. especially when we deal with food. Aso whainga sau whai. Yeah, those with bestowing O the aso tithes, whainga whai poiponga. weddings, O aso maliu. Mai e tau funerals. whao fiofi ai tangata. You see people, you hardly find Tasi any ale sick aunga to ma le see. wha moe moe. The main purpose, Ia mau ase mea ai moltino. so you can go with some food. O aso yo mea te tele o masani ai tātou. This is what we can use A aso mea iti. on those minor things on those days, E pe o le aso nei. like this day. Amen. Amen. O le aso le manatu whatau wa al tangata na tele mau ase mea. People, they always despise of O this le sort mafuanga of fo things. na ele nau nau ai e o e tapua. That's why they hardly want to come to church to worship. E o nau nau al tangata I mea whaletino. They're really looking for O le earthly tau things. mafutanga o le tino. They desire for things of Ai the ngalo body. ai. And they forget about O it. aso mea iti e pe o na iai le aso ne nei. What is minor to their sight, but, E it's sa big. ili ma iai le tua. But God is looking for them Ma wha manuia i le tangata. to bless them. E le ngata e nau nau I mea whaletino. Not even they want To e earthly fia things, ai mea ai whaleanganga. but they love to have spiritual things. O ia se wa ino ino i le aso nei. Whoever despises this thing, Ai mai o fofonga o le atu. the eyes of the Lord O whetau wheturi ai. is looking upon you, E sa ili. looking for those. Ia i la tau e nauna watu ia te ia. They're those who are hunger and hungry for God. Amen. Te loa a whai ia te oe se mea I titi o se mea whatau wa. When you have a minor thing to you, it's look like, you know, Whao ngai le atua. but God used that E a little vea thing ma wha manuianga. as a blessing to someone. Pala au le atua ia mose. When God calls Moses, Hei ma se mea na sau ma mose. Moses came with Tali ai le nothing. pala au matua maualunga le atua. The calling is very high. Sila sila mai le atua ia mose. God looked at Moses. O matua whaanoa noa. Moses was so sad. Ta whenga I rong whangongo mose. How did you know Moses was sad? Nga koe kali I le atua. Because he replied back to God, Le atua. God, Wana o au asta mai titi. I am just a human being. E whawhewhea o na ma whawhesa ngai ma wharau. How can I face to face with Pharaoh? O le asau tala e whai I le tupu. What shall I say to Pharaoh Na ia whaatau nuu rau whinangara. to fulfill your will for him? Til whia mena sau ma mose le asore. Do you know what Moses brought on that day? Kasi ale mea sau ngal ko o leo leo mamu. He only brought the stick. E leo se ko fo ngale kau ko ai. It's a shepherd stick. O le ko o leo leo mamu. O mea nganga wha o ngai le tua. That is what God used. Tarai mai le tua I a Mose. Mose o le hale mea nei lo rima. God asked Moses, what is on your hand? Mai Mose o le toto.
Moses said, this is the rod. Mai le tala le atua. God Nā says, lafo ia i lalo. throw it down. Tong ia i le Mose o le tō i le le. Then Moses threw it on the ground. Mama ia tu Mose ua li ngata. Moses saw the rods turn into a snake. Lai leo le atua ia Mose. And Moses said to Moses Toi again, tango i lona iu. take it the end. Tango leo Mose i lona iu. Then Moses touched the end of the rod. Ona toi liu tō i lea. And then the snake turned to a rod again. O le tō le nā lea na whao ngai Mose. That is the rod that Moses was using. E leo toi tau o se tō o Mose. It's no longer called a rod of O le Moses. tō o le atua. It is the rod of God. A wau whama mulu e Mose. Because Moses Wa released tu e Mose i le atua. Because Moses released it to God. O toi whawhai mai a le atua ia Mose. And God put it back to O Moses. iai mai mana. There was a power E mawhai ai. that enables Moses Ona taitai le nu. to lead the nation. Tala tu spaia. The word of God O says, le tō o alea. the same rod A taitai ia le whanaunga Israel. lead the people of Israel. O le tō foi lea na whao ngai Mose. The same rod Moses used it, E whape no na taitai ai. used it to lead. O le tō foi lea na whao ngai Mose. The same rod Moses used it. Tahi le papa. He struck the rod I lona le usta. when he disobeyed. E I mana o le atua e whao ngai tō i le papa. God didn't want Moses to use the rod to strike the rod, Pei tai. but Wa le usta I Mose I lona whari. Amen. because Moses disobeyed when he was angry. Hita Mose le mui ma le tō mumu o tangata. Moses was so angry because people keep gossiping and murmuring. Ma fua yo na ia tai le papa. That is why he was angry and he struck the rod. Ai le tau tala le papa pe ona whetala I mai ai le. He was supposed to speak to the rod, but not to strike the rock, the rock, but not to strike the rock. O lea foi se mea o ia te oe. What you have, Ai tango e tuu I le atua. when you release it to God, Lea se taleni o ia te oe wa foina whatever le talent you atua. have, Tuu I le atua. release it to Sai God. whamanuia iai le atua. God will bless Sai you e back. whaunga ina I oe le And atua. God will use you Ia whai ma mea whai ngā luenga I lona. as a weapon in his hand. Hallelujah. Hallelujah. Awa te wa ai se whaatau wa o se mea alofa wa e maua. Don't underestimate what you have. Ave le atua. Release it to God. Sai e whamanuia iai le atua. So God will bless you Ona manuia lea o lo tau nunga. and you will see the blessings Hallelujah. coming through your life. Whaamoe moe le nganga o le atua. Hope in God and have faith in God. Ia e nau I le nganga o le atua. Desire and hungry for God. E le ai ase isi o tātou whaamoe moe. There is no other thing that we hope for. I lo soi fua mo lo tātou ola. Your life and my life. Wa na o le nganga o le atua tātou te mawhai ai mea unga. Only the Holy Spirit will enable us to do O ia everything. na te taitai ai tātou. He will lead us. O ia na te whailoa ai tātou. He will reveal to us Le fina ngalo le tama. the will of our Father. Se ora e nau ia te ia. If you're hungry for for Him, Na te whaunga ina oe. He will use you. Ai le ngā lala ma unau iai. If you're not desire and hungry for Him, Na te re whaunga ina fo ia. He will never use you. E fua sa ili mai o le atua ia tātou. God is looking up to us I lo nau ia te ia. when you're hungry and desire more of Him. Ia avea oe o se. E nau I le nganga pa ia. Here you become a person who desire for more of Ma God, le malosi o lona mana. and by the power of the Holy Spirit. O lona fina ngalo. His will, Ia manuia I tātou I mea uma. so we shall be all blessed in everything, Aua ne ingata I le lalolangi le nei. not on earthly thing, Ai o ai le ola I whaavavau. but up until forever. O le fina ngalo alofa le nao lo watu. That is the loving will of God. O lona manatu mai ia te oe. He's thinking of you and I, Na ia e manuia I mea uma. so you can be blessed in everything. Ia manuia o I mea o le tino le ma le o langa le nei. You shall be blessed in everything in the flesh, E o ai le in ola this I life, whaavavau. or to Ia manuia oe. eternal life. Ave o se everything. patitele mo le atua le Give a lea big fia. hand for the Lord tonight.
Hallelujah. Hallelujah. Awanga I mai le au. Ya. Mai foi sungai. Tamana te fa. Awa winner tato avia I nei afiafi. As the team comes forward, our spiritual father will come, continue with us. Hallelujah. Tamawa fola la wafio. Oh, yes, Jesus. Mori la upu I loto ma fina ngalo la whanau e mai soi mato. Yes, Father. Ngona ina mai la wafi. Whaloto te rei nei mato a mato iai rea umranga ma le wala awa la wafi. Na ia vi ia oi. Whamanuina pia lau suaf. Ia ma bea pia I mato e nau mga lala I la upu. Nau I lo anganga pa ia. Awa oi lava o la mātou whesoaso anti whamanuia mai lau whio le nei afiafi. Toi ave leo se patitele le atua. Hallelujah. Tu fatasi o tu se pate vi ai le tu. Falong long le le tu. A o mana utali atu ya te ia. This is about you and how you respond to the word that you hear tonight. Ele ngata e tau ele atu luluto. Not only is it important to guard your heart, E tau fo ilo utali atu ya te ia. but it's also important you respond according to the word. Awa lo tali atu ilo ai ele atu. You'll respond to God Ele me lo ta o toi lo loto. where your heart is. Olo e no watu ya te ia. Whether you are still hungry for Him Olo e tau faila vai failu loa malo malosi. or you are still wanting to do on your own and your strength. Lo yeile ao le atua lo apa mai. The hand of God is reaching forth. And it's all about him wanting to be with us. Olona loto lea ina ia pa ia atu ia atua. He wants to be close to us. Ina ia tau atu ia atua. He wants to fellowship with us. E fia mafuta moe. Because now the Spirit of God is in us. Awa le nganga o le atua I tutonu ia atua. And now we can connect to God. E mawhai ai ona tātou whesota ia atu ia atua. What can we do? Le mea tātou te whai. Just to say, God, thank you. Whaafetai tama. Out of, just to say thank you, that's all. Whai whaafetai tama. Appreciate who he is. Amana ia me wa watu ia atua ai. Value the Holy Spirit of God. O le ngalue ngana le nganga pa ia o le atua. Yata ua yate oi. It is very important to you. It's really important for somebody to know that he's being accepted. E ese le tāua le tangata na te talia ina. Not only accepted and being appreciated, I le ngata na te talia ina, a na te tali le leia. but also being loved I le alofa. and embraced Ma whapena na whailo atu. and welcome Ma whaapwhilo hai ia te. and bring value to that Ma relationship. whaatāua le mea rena. It's all about between you and God. I le whāleo oe mai ia. It's only between us and him. Tātou mai ia. It's only because of his grace, O lona alofa tūnoa. his love, O lona alofa. and his willingness Ma lona alofa nau nau tā. to reach out to us. Ina ia pai atu ia te oe. Despite who we are, Lea whaina po le ale tūlanga tātou te despite ia. what we do, O hafo I mea tātou te whaia. is always the same. O mea umalava e tū mau lava. He'll never change. E le ai lava se swinga. We change a lot Swinga tele mea tātou te ia. because of the things that surrounded us. Ono o si o manga o lo tātou ia. But it never moved God. E le mawhai ai o nang whaapena na alu ese ai le atu. You're always the same.
E tū mau lava o ia. He will always say to us, Whapea nei whai mai pia ia i tātou. you have a special place E ese le tāua o ia tāu. in my heart for you. I lo loto mo oe. And that place, I le loto o lea. O le awa noa lea. it's only for you. O lo awa noa lea mo oe. That's how great our God O le is. matau tia la nao lau watu. Can we just give him a hand of praise? Ave Ave ia te ia se pati Sampatia. le ia fiafi. Hallelujah, 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 hallelujah. You know, for tonight, Upu e whaknolongo le ia fiafi. just come as you are. Let's just come together. Lea whaina le mena te iai sau. Let's just move the chairs. A And ese le let's just fuana come as ia. a family of God. Tu atu ia te ia lo And loto. let's just say, God, we love you. I atu ia te ia o te alofa ia te oe tama. And we thank you Whawhitai atu ia te. for who you are. Ese lo le lei le atu. Thank you for the word that I heard. Whawhitai le upu na u whalongo ia. Thank you that you're still the same. U whapenana u langona ina. And I thank you for who you are. my Whawhitai God. atu ia te oe. Just come, just come. I want Sumai. Lea whaina po le ale tūlanga na te iai. Sumai. Let's just come together. O mai whatasi. Fatasi le mone tua. Hallelujah. Usuna la uri pese. Jesus, you're here. Hallelujah. Thank you, Father. Covenant, Lord and Redeemer. Yes, Lord, we thank you. I surrender my heart. You have set me apart to worship you. In your presence I am complete as I worship at your feet. Not only that, He's still the You same, are but we can feel the presence of Almighty. holy, holy is the Lord. Jesus, you're Sing it here. together with the team. Covenant, Lord and His words. Redeemer. we testify. I surrender. I surrender my heart. You have set me apart to worship you. In your presence I am complete. As I worship at your feet. You are holy. You are holy, holy is the Lord. Jesus, you're here. Tinoi le tua. Covenant, Lord Sio au ia te and ta tinoi ma ta ia te ia. Redeemer. Esa mana o ia I lo. surrender. Tuna te ia te ia ma lo. I surrender Fato my tua ma lo heart. ta ta to ia You te ia. have set me apart to worship you. In your presence I am complete. As I worship at your feet. You are holy. You are holy, holy is the Lord. Sio au ia te ia le ia fia. Fai atu sautanga ia te. Sila fia e ia le mena e suma ia i lumane. Fai atu sautanga ia te.
Lenga te whaftai atu ia te ia. Atu atu lo loto ia te ia. Lea se mana onga lo ia i lo loto. O lo si la fia lo watu lea mana onga. Ile ai se mea te le po se mea lai titi a te ia. O lea tuana te mawhaia o na whaia o mea o manapa. E whasisili me te ole atuai, mai mana o atuai. E tu sa mane mana le ngā apa ia le ne whalongonongo ia le le tuatu. Just lift your hands and just express your heart to God. Nothing too small, nothing too big for God. For God is able to do it exceedingly abundantly above all that we think and pray, accordingly to the power of God that is inside of us. There is power in us, and that is the Spirit of God. It will release power in us. It will set us free. It will bring deliverance and healing in the name of Jesus. I'll see you follow our me oyai. Tama. I'll see you mana ufana ulo mato wa tuele le tuas. Wa fa fonga le lato talo lo mato wa tuo. I'll follow telene lato wa fenga yai lo mato le mo tau so fonga male ola. Ola talo yai lo fonga yanga lunga yai lato. Le pule lo mato le mai ate oyai lunga yai lato lo mato wa tuo. Lato te mawhaia lo matole ia. Ile malosi ma le mana mai ate o ala ia te oia nganga pa ia. Lato te mawhaia o na whaia lo whilanga. O le talo le ne ia fiafia o tui natu lau whanau ia te oe. Ia whaia lo whilanga lo le stai fua ma le ola. A o mato tutulai o mato tui natu o mato loto. Ia te oe lo mato wali wa oe te mawhaia o na whaia o mea o malava. O mato loto na le ne ia fiafia. Mato watua. Ia te oe lava lo lava viinga. Awai te mawhaia na e whaia lo mātori a moe mātou. Ai tulai pia o sipe o au ia te ia. Awane e masau saru. Awane e masau saru. O le asa mana ongalo ia te oe. Ia whapea ona e whaatua. Tua i le tua. Awalo ia o ia i le mea nei. Whatever you have, whatever need that you have, just believe, have faith in God. For our God is here with us. Open your eyes of faith and see the mighty hand of God. It's just working towards you right now in the name of Jesus. Whatever need that you have, God is able to do it for you. Tamara matu talo, if I tell it talo le la faya mutato le ne fiaf. O when ngalo ya te oi, o lo fatu tua. Ete tali tonwa ya te ya, ate mafaya na faya me malava. Au fatatei bol ni talo mai va belele yelo watua o tulai o te alofa ya te o lo wanga lele o lo fa maun o tali tonwai o e tali lau te talo awa o le tua e mawhai ona e whaia o mea o malava o fatu tua ya te oe o e fasa o loto ya te au o e fa mangalo ya te au o e fata ele ya te au e ala le mana o toto Yesu Kiriso o te tonu o tula ya e uluma o fa beatu ya te oe fa ngalo ne tangata ilo suafa Yesu. Amen, amen. Ave sau pati a te ele nei a fiaf. Ai fa fonga le talo lau whanau lo mātou atua. O mātou te tonu man whatou atua i ata. Awa oi te mawhea lo mātou lia. A whapeo i se tasu i se manaonga. Whapeo i se mawhatianga po se mai. If there's any word in infirmity or any sickness that you have or any pain, you know that the Spirit of God was sent so that the power of the cross would be manifested. So the power of Jesus Christ, the precious blood of the covenant, will be manifested among His people. And we are the people of God. Sickness is not from God. Sickness is from the enemy and from the fall. But now we have the righteousness of God, and we have the right to get healed because of Jesus Christ. We have the right to set free because of the blood of the covenant of Jesus Christ. We have the right because we are the children of the living God. We have the right because we have given the authority
And we have the right to stop any work of the enemy because we stand with Jesus. Hallelujah, hallelujah. Te minela te talo e mo se fa pe o ye se me o lo fa pe ona e la ona ina te le malo se ai tu o ai lo lima a fa pe o lo ulu fa pe o e maiulu. If you've got a headache, just put your hand over your head. If it is your heart and anything to do with your organs, just put your hand on your chest. Fa pe o lo lima po le ala me le la fe le te talo le talo fa tua ta ma au matou talo ya te oe. Fa le nga ina le nganga o le mai. Nganga fa mai lo matou le ie. Matou te tutulo matou le ie. I le pule wa mai ia matou. E matou te fa o e o matou lima. Fa lo lo fo lo matou. Matou lima I lungo e mama I le nei tula lo matou le ie. O le fo fa e matou lima ia matou me o matou te langona ina. E le fa pion ato tol malos. I le suafo Yesu Keriso. Matou te fa le nga ina I tinga o le tino. Matou te fa tonu lo matou le ie. Le fa malo longa I lunga ia I la tau. Fa le nga ina le nga le mai lo matou le ie. So se mai e ye le ngoa e usita I lo suafo Yesu Keriso. O lo suafo usita ye so se me ye le ngoa. So se fa mai e se ngoa e usita I lo suafo Yesu Keriso mena. So se mai mas fa mai lo e la ngona me le ye fiaf. Wa e fa ya ina wa ele to yaiso wa fianga wa avesea le ngaino le tilo tat awa ye fa malolonga feta fa le totol fe ngai tonu ya matolo mato tua awa o mato malolo o fa la lava o mato malolo ai keriso o fa la lava o fa malolo ina mato mai tu moi se yo ifo I ka lofio mato vai o mato malolo ya te oi o matou fato tua ona ole tole I na e foi lo matou le fenga mai matou o matou malolo o matou saloto o fa mangalo ina matou o ave matou mo fana o tupo male oli ole matou patile ya te ole tole le o malolo o manuia fale nga ina le nganga mo tiva le kalesia matou te tule pule o manuia le kalesia ona oe o fa malolo ina le kalesia ona oe o fa salo toina le kalesia ona oe o matou sava mali manuia ona oe lo matou ya te oe le tule le hallelujah 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 alanga oe le beolo e uia o lo ye le aole tua ya te oe oh hallelujah hallelujah yes Lord avenga tutupu fana le tua awalo ye keriso fai mangasi hallelujah hallelujah ele liu fai venga le tua ele liu fai venga le tua ele liu fai malonga le tua lo tu mau awalo ye le nganga pa ye tonu le kalesia hallelujah Jesus oh kosia le ketele hallelujah alanga lo salo tonga afa no tia mativa fasa la toe hallelujah ai vai go fasa la toe hallelujah hallelujah Jesus hallelujah oh yes Jesus This is the oh he's moving to your home This moving is to your family the powerful hand of God is moving setting you free and let you go hallelujah We are here for you. Come and do. Vida We are here. vita eterna Here for hallelujah
Put your hands together. Hallelujah. Hallelujah. We need the move of God. We need fire of God. We need the church to be alive with God. It's only when He moves. It is not by people. It's not by leaders. It's by the move of God. It will change. Oh, let's bring the fire and the life of God. Because when He moves, no devil will stand in the way. When your God moves in your situation, nothing will stand before God. And when He moves for you, oh, the devil trembles by the mentioning of the name of Jesus. Oh, hallelujah! Go with Him. Yeah. He wants you to be more powerful, a great witness, more loving, more forgiving, and more of God. It's only when He moves in our hearts. Hallelujah. Yes, Lord, we ask of you. We need a move. We need a move. This is 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 a Just worship Him as He moves in your heart. Hallelujah. Yeah. Jesus. Oh, hallelujah. Yes. Have faith in what you say. Have faith in what you say. Hallelujah. Jesus. Jesus. Just move with us. As you move in us, let us move with you. Don't leave us alone, because without you, we can do nothing. Let us move when you move, oh God. Wherever you go, let us follow you. For you are our light. You are our rock. You are the one that we depend on. And Father, let your name be praised. As your presence fill this place, we want to give you a hand of praise to Fatase Oao, Fatele Sopatia Taia. Hallelujah. Father, we love you and we thank you for tonight. I see for our enemy, oh yeah.
atu lo watua. Le ia lo watua. Whawhitai lo wa maneina. Alo tangata. Ue filifili ata. Ue sitia. Ue whamangalo. Awa ue e lofa ata. Ola patile mo oile nei tuas. Mo whape ato te lofa ata. Ia te oilo viinga le tualele. Ame ua whaiele nei aso. Moli ato se te ufunga la au iau luma. Ele lanu lo walofa. Na o mato loto mato te whape ato ai ato. Ia vi ia oilo mato wa tualele. Le mato wala au tato mo oile nei vai aso. Nei a mato whanau ia onga. Malutio la to loto ia te oi. Mato te tutalo lo mato li ia o anga ili fili lo mato o tua. Mato te whare o ngaina li suafa o Yesu Kirisi. Le whamalolonga lo mato le malfasalo tua mai ata oi. Awa o e fo ia tua ilo lava vina. Awa o e lava e te whaia lo mato o tua. Whamanuia la o ona lo mato li e. Na lava lo whilingalo lo ona e hamisikopa. Sia mato whaliu ia vui lo mato li e. Mato umasanga lulu ele le yaso. Wana o se mato taulanga le a lo mato le e. E toi whaalava le mato pati telele ia te oe lo mato watua. Mato te alo lofa ia te oe. Tu maulo mi inga lo mato. Tu maulo mato whatawa. E ngalu oe lo mato watua. Mole manui o lau whana. Mole le lei o lau e kalesia. Ma le lumana e lo mato le o tupulanga. La tau te le fefefe. La tau te lo tele tu moe. Awa lo ia le mana o nga pa ia. E tu ma watu la lo vinga lo mato o tole lei. O lavo le tole te mahale tole alo le tole nga sa. Ai ala langa le tele fana o le tua. Amen. Si mai lo auta matau tasi lua tolu. To God be the Lord forever and ever. Amen. One more time. 1, 2, 3. Turn around and hug somebody. Hey, I love you because God loves us.